Ratu sawah. Ratu Salenger. Ratu Salenger. Iya, Ratu Salenger. Mau bodoh Ratu Salenger. Ai. Kenapa namun bodoh Ratu Salenger? Wah, mau salah aja jadi aboknya. Iya, sini bodi. Ini coba kan sih kawan. Kok bon? Borong pamujuran nah hilu. Hah? Borong pamujuran. Bojenna sama mama 12 juta ya. Jadi can si bon 3 juta sabaron kok lah. Bulan 3 juta. Sabaron kok. Iya, demi sabaron apa itu? Hah? Berempat. Iya, hari ya berpati dia. Iya, biasa lah sama Pak. Iya, Pak Coba. Tak nak budi buat masuk urusan kejuaraan. 20 juta ya begitu. Dah, panggil ulah. Orang pacaran ini. Buat nang desa ni do deket dia lo. Bukan di rumah boleh. Iya do lem. Oh, gimana kada mau? Deket engko rato buat bobini. Bula 300 bula gini. Iya deket ben yo lo engko. Oke, on. Iya. Bos umpama bula itu. Bah, iya jan kok sutradara kok jadi buat dia lo pas. Jadi saudara. Oh, gimana? Iya. Sah. Eko salinan di mana? Oh, jadi budi dia berdiri ibadah jauh sana. Bodoh. Iya. Oh, gimana? Iya. Edi mana kok? Ya. Du video sing ngantang anak dia jan. Aduh, kotak iya. Beneran kotak. Man, Apa? dia dulu mandek lakon kae. Ya, latih bisa-bisa. Arpati di sigurpong re. Banang jadi ya gelo, orang gurpong motak re. Cinta ngaku jok gurpong. Piye latihnya lah, jalan jadi ya mayu. Ya, engko nyetrat. Deki banang jadi ya bela yorok engko. Aduh ya buat aja tolong ini kok. Olok kos. Antara kacau olok besok ya. Sakadinto para pemirsa sesadi buljo sadojo. Totop kan kak dinto bisa carita. Nanging kerajaan. Bodoh kesalahan tak lentung. Berapa? Ari agi ngandang. Ada kabulnya totopan. Para rabu sesadi muljo. Nih kerajaan Rasomoko. Kalawan iringi gending bendrung lampai pot. Bendrung Berapa? Ada berapa? Oh, berapa nih kok? Wah, boleh nak. Iya. Wah, gimana? Jentok. Wah, tayo loh. Ada emas orang sirat cimbinin bula. Jika oleh ngadep dak silake ada emas pada yang tahu kalau berbula jika di emas. Apa bula? Bayi buat bobine. Bula ini. Iya gitu dia. Suara bini loh. Bayi. Iya bila bobine suara bobine. Oh, gimana? Iya. Sama aja. Baca ya mas oleh ngadep dak kabula jika ya mas. Kinyara karang emas. Ki baca. Antos saki ka emas. Antos saki dan kaula Dewi Baletang ka emas.
Ring seganteng Kak Mas Saler Kak Mas. Kak Mas Saler genteng. Mon panika rati epo. Rama. Aduh. Rama lo. Bobi ni calon jadeng dong. Udah no Rama. Bo, iya. Mararia. Malam masih Bo, bila Bobi ni dia lemah, dia calon jadeng dong. Jadi akan dendengnya deh cacing bo na. Tiga tanya boleh. Lah tabur kalang torang anak Niko bo. Gimana? Marah. Kalau boleh? Iya. Macam lah ngadep tiga dia kabule. Dia mas ring si tak pakai radin. Kita regola jalan nak Mas. Ya. Bodoh apa Mas? Radin. Ya. Majak masoran lah kan. Gimana? Berbukan raja. Antos aki Kak Mas Salenger. Ih, Reng seganteng, segurpong. Cih, anak. Ih. Anak. Aduh. Orang mana? Nginjungan dia tak kurpong. Patepak tu Kak Mas, saya lagi kau udah marah dia. Wah bapaan ni. Ya. Aja dikit dorong ini. Atau Ayah. Ada lebih gila ya. Lah bisa mana? Jadi nambuhin besulu minta tambah kok pagi mah kemacet Ya. dia. Ya, Dina tak usah marah. Mon panika raji epon Kak Mas. Antos aki dan teh aki genteng dan teh aki Kak Mas. Ay. Oh. Tunggu. Di kamar kamu karat duna ulen. Jadi akan ada para jadi akan seperti sakalor Pak Nadika soropan mesur mana? Ya, biasa. Ubah biasa. Wah kalau gini kau iya. Wah, kelalai boleh. Mak tanggung gelu rabu. Gimana? Marah kantang. Antos saki Kak Mas. Antos saki raji epon panjenengan. Teng seganteng Kak Mas Prabu Salenger Kak Mas. Dengki macam dia Mas. Pon apa sekapar tuan gendeng. Sekapar tuan sayang. Engki deh Mas. Sebab teh kaula Kak Emas. Si tak usah
sedang nanja. Udah Ora bisa kembang teden kula Kak Mas marani ya. ora geniku. Bula sakalangkung matur kasaon atas rabun adika Dik Mas. Engki Kak Mas. Bermasa kira adika siapun to bula nengi kerajaan. Napa sih? Beton apa? Kerajaan. Beton apa? Ai alanjo iki kana iya. Maksud bula bantuan apa, Wak? Ai siapun to nengi depo ora lakon saya manjaging kok. Oh, ora geniku. Alanjo iki kana niko. Ki udah? Bula sakalangkung matur kasaon beden adika siapun to bula. Napa sih kakurang tiga kutu abone deka bula Dik Mas. Engki Kak Mas Prabu Salenger. Engki bener Dik Mas. Dan kaulah minangka raja epon panjenengan Kak Mas. Engki Ampun sobong eka korang. tak ada unggu-unggu Dik Mas. Ampun cokop Kak Mas. Hahaha. Ha 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 ha. Ya atuh. Joro noro. Oh, bulan ada nor. Boleh lagi dan Bulan norok dia. Adek Mas, Engki bula sampuna si makupul tiga pada sekar bogo Dik Mas. arep kebun apa Kak Mas si genteng. Bula campo kalaban tiga. Abidja pun 3 tahun kasalang to. Tadi katurunan bulu dia katurunan ala bulu boleh bulu Dik Mas. Ya, makin dimin Kak Mas. Anak apa Dik Mas? Cak suka susu panjenengan Kak Mas, pola kau lagi belum ngagungi toronan Kak Mas, pola kau lagi korang subur Kak Mas. Bula kaburu Dik Mas, kaburu dia turunan. 3 tahun kasalang to kajalanan. Tak ni katurunan, dia katurunan. Bula ala bulu 2 Dik Mas. Punten Kak Mas saporana Kak Mas manawi panjenengan keluarga apa oleh. Bah, dia katurunan Dik Mas toro ki. Punten Kak Mas keberatan Dewi Beletang Kak Mas. Penting sakit boleh Dik Mas. Punten Kak Mas saporana Kak Mas. Tak ada ungku Dik Mas. Punten. Orang aja. Aduh Kak Mas. Orang aja. Bula lah bula boleh. Aduh Kak Mas. Dia katurunan bula. Punten sakit Kak Mas. Sakit. Enggak nabentan. Enggak nabentan. Oh tak nyaman nih kok. Bula darah jak batu. Siambu siapa dari remah tadi kok. Anak sero bula. Iya di kanan so. Lo mau akhir tep. Kenapa? Iya karpati pik kalinya. Bah, muntahan Ada dah. bulan. Ada dia apa wan? Jika Dewi Beletang. Siapa tak usah. Bulu Prabu Salenger. Ada ya. Gak usah pun usah. Ya. Siapa? Mayu mas. Ya. Oh. Siapa aku? Ini negu no take talempit. Alik bulu. Wah, bedroom. Ini kok bedroom belum kan? Baik. Iya dah. Hah? Ai. Bah. Prabu Salenger sing nguasai kerajaan Mojopahit. Ha! Ah. Yo! Pirato bodoh koplona reggae remix yuk goyak kobos kamu ale gula siapa gelapnya mana Dewi siapa dah Dewi Beletang pada 3 tuli ngadep dek kabula gula boleh gila saya ngantos burabuan nagikan Bah. Berapa? Jangan banyak rabun.
Karabu nadika. Maksudnya lebihnya bagus maksudnya tambahin boleh. Bunja tak usah. Karabu nadika lek gua sekalian karabu nadika lek. Buat ibu rabuan mana? Gua ya Arya isal kemampu gua. Kan ngulang ibu rabuan. Kiwon. Adek gula. Dewi beretang bah. Mata tiga tuling adem dek kamu lelek gula mulai gila kon depak dek singgah sana gini boleh. Ana bisa kadinto raja pun panjenengan ratu sadengin nafas langsung saja. Antos sakit betul agama. Kalau usah ngejung langsung jelas ya. Kabur. Antos aki keemat. Kiwon ada. Raja pun panjenengan. Panikaan siti beletang. Sematan semuntul. Ya, Pak Priat kamu muncul nih kayaknya. Bapak kapaduan panekaan raji panjenengan Kak Mas. Mader. Ih. Iya betul. Siap Mas. Dewi beretang. Film Kak Dinto Kak Mas. Jok Mas malam mesti kacolok nalek. Pon apa kabar do panjenengan ada betul kau udah mulai gelek saya kabur tos kantos. Do tengah dika depak dek karaton Dinto. Engki pon apa Kak Mas? Esona de Mas gula bodo parembagan. Sih parembagan gua. Engki benaben. Parembagan. Mun parembagan malam. Siang malam. Bo siang malam. Lajan bon rara. Bon cecak-cecak bule. Iya. Pon apa kabar do panjenengan Kak Mas? Paring ngoni dan gula Kak Mas. Dika do Mas. Dewi beletang. Engki. Bula keluarga kalaban dika. Pon sabi depet tolekor tahun. Engki api kampung Kak Mas. Api bula kita di buduk tadi toron. Bula terok andi toron di Mas. Oh, jadi panjenengan terus ada bodoh pole terus dia katurunan Kak Mas. Iki. Mapela setong Kak Mas. Teroan kau lenaren mah Kak Mas. Maksud tadi kabarnya mah bulan ini kok abini ada Mas. Panjenengan kan abinia Kak Mas. Mapela abini setong. Teroan betul kau lenaren mah betul kau terus ngempona juga ka putra Kak Mas. De Mas. Engki Kak Mas. Dewi beletang deh. Jika kan berbula kan mon sabidek tahun ketolekor tahun. Abini jika bula tandi anak maksudnya. Engki turunan Kak Mas. Pola di kami mantul. Bone bolan sani Kak Mas. Panjenengan saya gereng Kak Mas. Berma? Panjenengan saya gereng. Mengkau lagi boy. Napa enak gereng? Bagi sobong naban, biar tedung sama lolo, mengkau na porong tedung sama. Dek Mas beletang deh. Oh kotak. Oh kotak deh. Kaburu lah. Mana be panjenengan ada pada dua, boten kula ampun ngidini Kak Dinto Kak Mas. Jika kau tuh pikir juga le di Mas beletang. Pon apa Kak Dinto Kak Mas Salenger? Sanon to bula abini apole pon jika tak bisa di anak bula kana di mantul. Boten kula ampun ngiring Kak Dinto ngiring kasukan panjenengan Kak Dinto Kak Mas. Pasokannya berapa deh Mas?
Bagi ampun nabi ini ampun kamas. Ojo bagi. Bonjo iboki. Ojo bagi gelek di kamar bagi. Oh iya gila tadi tak lah. Ya dia roti dia. Kau udah pun aduh. Iya. Ini kok dari tanah pin itu. Lu dah. Engkau gila kau ya roa. Oh jera putar pun rampas. Tak bang, kesulitan itu tuh cari tanah pin juga. Ada. Coplak boleh gigi kok. Iya, mau coplak pun. Iya. Iya. Marah jadi berak gula sih ke batang pertem dia. Iya. Bayar apa pun gula mata anda. Beli gula tiga. Bagi gula bini ya boleh. Boleh kau terlalu kembonang dia. Iya. Gimana nanti kau? Engkau marah dia aja. Marah apa? Marah kubah. Iya. Iya. Terus sakit kadang. Ada berapa? Jadi sakoni ebong, cak sianon kangkui ada perak gendera kok berboen. Jadi mayu kok berboen cak sianon tos ngantos karabuna rating. Begitu adika cuma sanonto malam sanonto ya. Iya. Bareng gula kan yonceng kelaban Bapak Sutawi. Iya iya. Juga Ibu Arif sekeluarga. Iya. Gelek kan pun bodo acara. Iya iya jam iya. Acara matoron katana. Iya. Kompoi nape anak udah tak tahu. Iya iya jam iya. Kimat cek tiga bareng gula. Iya. Coba pakai cidek kanak saya dua enggar aja gila. Boh iya mau pikiran kok jangan gelak kanak-kanak saya gelak lah mocing kok. Karena nape man? Iya jam. Jangan cabut jeng topeng Budi Rahayu sakapian meniko. Iya. Tanda saya sombong nakina. Iya. Pak Bapak siapa namanya pun Sutawi. Iya iya. Cuma nyambung dua selamat, de anak si dua. Iya iya. Mau ke anak si soleh. Iya iya bener. Tidak ring sepo dua. Iya jam. Aku naben bangsa kelaben ager. Bila beda agama kan boleh. Iya bener iya bener. Iya. Terutama ki bapak siapanya mana? Sutawi, iya. Ibu Arif sekeluarga. Iya jam. Mantul salam auto. Manca tak ada gangguan apa-apa barang cuma cer lu marang abo endo ada tidak di alangan apa-apa manca dijauhin kabodoi kan iya hah marah gini kok manca pamora arah cikena iya dong iya karena Pak Sutawi gini kok Andi mau usaha iya jauh masih usaha mebel masih ini Muncak ada iya bisnis ya pada bodoh jangan pametan tandaretan apa minta dia ke ya cekak bodoh iya jam iya ala lemari bodoh pada bodoh ya lipan bodoh iya lipan bodoh pokok lengkap sakapien alat romaniko mon tada hubungi Pak Sutawi iya jak terus jengkak, jak terus apa, jak jadi hubungan kan iya gimana kesuksesan nape usahana Pak Sutawi iya laben Ibu Arif taki iya jam gimana nih kok masih ropa-ropa naratin akati Gunung Sari jalan nama moncakan ropa iya jam kita aja sebut dulu nih kan orang kok iya orang yang gimana
kula berenang seperti karena Raden Janaka bunga mangkin dilembang dilengipun karena ia pak ladinipun sedulur Semarang lagu lebih tak kaget kira tenor putra ragu epon kaget milana saat mangkin rupaipun Raden Janaka bedepan mungkin sebut pun kilora Semar juga Kakang Semar mek bunga bu ngata lebat ngabet la kopol Semar apa boleh bagong gede bunga sengkok nalebeti ngabes beet laben samarga laben Semar bagus duduk Eki Bak Semar Eki Bak ya patah
Dalam Kak Dinto Rati. Kasuon kok de kabekan. Karang beuk najengan de ingkok de pak de kasatriyan Madukoro kakak. Leres dia bu epon panjenengan. Cangkolang pamato den kula dak panjenengan Raden. Boten kula kok cai ngabula. Tanton boten kula aduluy di panjenengan Kak Dinto Rati. Iya Semar. Estonang kok kol makongkol beukan kelaben bagong. Eki Semput droya. Estonang kok bede parempekeun Semar. parempekeun pun apa Kak Dinto Raden boten kula teroning Kak Dinto Raden. Iya Semar. Tapi mun tak pada bede. Arya mun tak kena tak nyaman Semar. Leres Kak Dinto Raden. Mayuk serikan di tempeli gelu Semar. Eki Gah Gah Wah Gah Nah, Wah sirigan di olok hah? Sirigan di Diganti. iya olok Sesoro dah. Wah iya bener kok soro jadi engkau kan berbuat negara wajib ngabula jadi janjian jadi engkau asoro kabaan bener kok soro Raden engkau asoro kabaan marah olok sirigan di Ya, lanjut jorok ya. Soro nyorok ya. sih ya gurun juk dada pasolok Bukit nah. iya Ya dan waktu orang saya ketemu tapi tong kok repak. sih ya gurun juk tanda pasiolok anak jari apa Deh. apa Ayo deh. Tinggal tunggu sulan hot mulai dulu. sih mak perak pengkare pengborong mak pangorok gobaan mak je tambung ngabak nah Ada wacak deh. ih patepat ngerokok-rokok sini kan deh Jenua bareng mana di kematan mau cocok kau orang mah. Tina jauh sini gandi panjenengan beli Raden Janaka koa Orang gini itu. iya Iya. Dina Jusri Gandhi bah panjenengan ekadikan Raden Janaka wah bah napa mak beng tambung geluk on kanak liang berem aja Raden Janaka cek sambi diki bon bubu yang tam dia mak gendeng bon Tina Jusri Gandhi panjenengan beli Raden Janaka cek beri buntok oke wah Dina Jusri Gandhi panjenengan ekadikan Raden Janaka jak beri buntok ai mak norok lolos kan Janua berem mana juga Tina Jusri Gandhi panjenengan beli dan Raden Janaka setambung oke wah Dina Jusri Gandhi panjenengan ekadikan Raden Janaka setambung wah iya tambung nganggur ya baan saya tambung baan saya tambung karena bulat Dina Jusri Gandhi tambung ya desak oke wah terima kasih ya jadi bon ini boy Tina Jusri Gandhi Iya Semar. panjenengan beli Raden Janaka Oh iya, kibarnya perang kelaban sengkok Semaria. saya Kak Dinto Raden apa bona apa nyaresep kabin nembungan wah
Iya Raden jangan jadi ada kau begini Raden belum dinaju jadi ganti Ngenyek Raden Wonanto. sih raja anu jadi ya lanang Ya masa teh tak tahu karep bulan. boya ngampet kalau jangan anu jadi ya bok nah iya Kak emas lu apa boy kan jadi ya nak boremah kali itu. bah iya Raden jarono ro masalah jadi ada kaboy bin Raden Ngabek-ngabek nang ketip. Ngabek-ngabek nang ketip. bah iya sing lah Andi ini bapak rumah sama bok sing ngambek Mak cek ngenyek Raden Janoko. bah bone pola ngenyek lah kaboy bin Raden go Ya mendika tak tahu. ora apa Iya. sih Dulu. Dulu sama kau. ora apa awan Ongko nah. Sedikit ini gue bareng bula abit pun. Sia. Iya. Boremah ya kuning. Perak di kurpong ya. Iya. Elu ragelu. Siapin masalah apa saya berbek nah. Bo, tak ngeding kabar. Wah. Iya kan tanya, tak tahu kok apa sih kagak bayanu kabok. Kan mangkana kamu ngubu HP. Apa? Wah, tekan tak tahu WK juga dari kan 3 bulan. Iya. Agil-buk kau kan. Iya. Dosa apa? Ajil buka ke peluk gitu ya. Voice kau ya. Ih. Siapa sih yang nggak penyoy ya? Bunga abit Siapa main cintaan siapa? Oh cintanya. Dosa apa sih yang nggak penyoy? Bo, Tina justru kan di gula abit pada dia. Apa cara? Bo apa caranya kan kalau? Bah, masalah jolok bon. Ini sudah ya. Dikata dengar. Bah, lu jangan buat lu borong mah iya bon pun jadi kan lah habis apa cara? Ya, Tina wan besar dia. Beli maksudnya. Iya. Iya. Aku nak tak jadi Bollywood. Bodoh parbegan serikan di. Engkinya rakaman pedeti iki.
Kak Dito Rati. Esat Satya Sri Kandila Bode Semput Bode lakapi akompol sama Eki ampun pada bodoh Rati Kak Dito. Saberina sama Eki Estona beken sepamiten dek kasengko engkok beni tak maki dek kabeken beken ning gua ramana dek naceka sampet sebetaretan nasi bedenang ekarang kumaritis Petro kelabon garing bening kok karena tak maki beken mangkata dek karang kumaritis semua Eki merepon kasipun apa Kak Dito Rati. Esat Satya lakabade longgar nang ikasatrian Madukoro tadek lalakon napa Eki lamun beun mangkata dek taretan nabeun Petro kelaben garing marabeun tuli berangkat kok moci selamat kakak manabi betul kula ampun itu ke asal panjenengan manabi ampun ekaiti betul kula asal panjenengan anyona pamit Kak Dito den kula Rati. iya semua engkok perak kali ini serra dek kabekan sengak semar mator angkok dek kabekan Eki saumpama bode paapan ngikarang kumaritis teretan nabekan Petro kelaben garing Eki Rati. atau raki dek kaseng kok iya semar Laras debunya panjenengan Kak Dito dan kula Rati. iya mayu tuli berangkat sama Pamit dan Kak Dito dan kula Rati. Ayo Gok. Gok. Esa Satya mayu jadi abid berdina abeli